umnakwethu-ke mamncane kamchulu bani kuzela uneyinsizwa nje impela ngangafika le nkathi kabe kunomcimbi umuntu sewuni semini yeah no wayikhona ukuthi nemasibika lapha umuzi lapha lapha phesheya yeah ngangikhona umkhwekwazi wami lo ngani beseshilo mama hayi nisakhala abantu akwethu singabe nisakhala into esingayikhalela into enkulu yaboneka yonke enkulu yeah yonke enkulu yonke enkulu awu mawungizwe saphila awu kuyaphila konke utholakala umphefumulo mawungizwe saphila kuphila konke uyayizwa lonto nazi ney'ngane zakhe ziyaphila ikhona sifunani kanti kuJehova othi ungumalusi wethu uthi asiyokweswela uthi intonga yakhe nodondolo lakhe ziyasiduduza uthi emhleni yokuphila kwethu siyohlala naye kuzobe sekupheleni kwey'nsuku zethu impela hayi siyabonga ayumphaka impela yena mayi nami sengiphoxekile ngomphako hayi awuseyena umuntu usubonga nje mawuzwe ekuthiwa lapho saphefumula for into nje voye yokuncika sitolo nje ukuthi Smirnoff Aya bangantombela ngeke beqala amachumi ibabezikhaka besela bakithi ubavumela phansi ikhona phela ingoma yakho lokuyinjani cela umfazi sinabo la sinabo wajalo baningi thina eyakusizini imashini wathi uncipha lewa ngakho wazi kodwa-ke kulungile cela umfazi sathola wathi iyabonakala lapha emashini wena phe wesitha nje uyobungaka yobona wena phe wesitha siyadalapha njalo cha lo siyabona umonakalo siyabona umonakalo sitha sokhala nathi siyasokhala sana phela khona bashaya ngempiphindiye wasazi bani angesipredict futhi kodwa kona siyakhala izinayo mfowethu yonke into siyenza peaceful manje kujika kanje akaze kushona hey yonke into manje siyenza ngohlelo akuliwa kodwa ke manje futhi sothi masilo sithilwa nobani kodwa kona sempini ngibatshenile mina mfowethu abantu noma bengifonela ethi mhlawumbe bafuna ukuthi ngathi ngashintshelana abantu athi mina cha bafuthu asingayilose focus kunzima khona umuntu abhekele nakho ngoma ubuka nomfowethu uphakela lekona ngoma kunento angangitshenile zona naye abhekene nazo ayilosayo enzima
ngapha nami ngibhekene nokuziba impi ethinta ama-international relations akuyona impi encane kodwa ikhombisa ukujula kwesilonda uma ngabe kuba khona ama-reactions asifaka kule nkinga le ngoba kunabantu bakithi esibaphazamisayo emabhizinisini abo bese kuzoba nabo abantu bokufika kodwa kungaba abakithi egcineni kodwa-ke solindela abomthetho bethathe indima belima indima yabo ngaphekwa lokho nemfowethu uzokhumbula ukuthi nawo 1993 angisebishana mathonda ngiyalo ongekho wongakazali kakusekuzela hayi mina wayemfishane into eyenzeka lapha mfowethu uyakhumbula kubona uChrisana kodwa onke abantu ababekhona ngaleso sikhathi belole inkululeko abazange besho ukuthi akuqhutshekwe kuliwa kodwa bathi so wena siye kule egameni le-freedom mina mawuthi uyabuka la ngifile noma kuthiwa bebulele mina kubalulekile ukuthi ingane zakwethu ngiqhubeke nilwe impi ngoba abakhonjwa bonke abantu inyama iqhutshwa yonke umuntu hayi futhi kuzolunga khona ke sihlala emthandazweni ukuthi izomali nje lolungisa umthandazo lolungisa umthandazo hayi ngiphinde ngibhingisa wena ngoba yini kusazobhinga uzokuphinga madala usathandazwa akusathandazwa manje hayi lutho umthandazo ubalulekile hayi ngcono sithandazele uNkulunkulu oyinsizwa uNkulunkulu oyinsizwa ushembe uNkulunkulu oyinsizwa ngoba ziphelela zonke ikhali zakwaZulu kunjalo kona hayi kodwa ke kona sisempini kona hayi asibiza uNkulunkulu oyinsizwa hayi impela Biza lo seduze. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Inkosi yalapha eMbombolo namhla beyivakashele lapha ekhaya la ngizwe Mchunu la kushiswe khona naye atobona simo lesendekile laphana kwaMchunu aphinze abanike nemavenduduzo. Guys, we know ukuthi lolo kwendeke laphana kwangizwe Mchunu kubuhlungu indlela lesimanga. Yes, there are people who are laughing, making fun of the situation yakhe. There are people who are saying ukuthi yakudeserve lokho because uyadzelela udrege malema wadrega ama-members e-LGBTQIA community wadrega emandiya wadrega ama-foreigner and stuff but angeke sishaye indiva kokuthi what happened to ngizwe kubuhlungu. Yet there are people who are saying ukuthi shisele because of nama-donations ufuna kuthiwe ama-foreigner but bakhona abantu labafika kwangizwe each and every day batobona simo batosho ukuthi beva buhlungu kanye naye and people who are actually donating for ngizwe bathi akhe letinye tindlo and this is really amazing to see ukuthi khona abantu laba msidako kungizwe. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.